Mama wakwaba midi ede ajoa searching mesrel na wa subscribe to my channel mia notification bell no so for more news. Ebusuafo Appiah Stadium awoye NDC ni na yeyine ni say aside Appiah Stadium eye NDC ni no osanso eye omanpani dada John Dramani Mahama ne ba enti no Appiah Stadium adwuma oye wa Ghana hanu nyina ne se ne papa ene omanpani dada John Dramani Mahama ne adwuma oye ane ena Ghana fo bi etres ode atoto cars ena ode bi esisi enti Appiah Stadium adwuma na woye no emu eye de yi papa na busuafo Appiah Stadium ede ensembe abetudwa afa eye honorable Abena Cecilia Dapane sema etwegu eye ne mba wafo mo awia ne sika kudu eye sika keto akora $1 million 300 euros and I so some Ghana cedis enya sem keto ode asem na akodan court Ghana for etwuma me abasada sre esa politicians obusubanya enye nti obi du bone kra and aye Ghana for de politicians the more to na mo ensibe ya mo to mo na mo ensibe be ho ya the Ghana for de ba mo so because asem we ato honorable ya say ka Ghana for sympathize with her but rather no omo sisi mo fra na omo wi a anti sisi no omo abeye heroes because and they abofra wa wo ne ndempo enje politician bi endi e wo Ghana ha no esan asetena mo ne yentinti ewrade de yen agamo na mo de yen fasa akwan so se ye mamo a nyame na na mo bedi ebia na anti sisi mpo sika no ebia na susu one person na adwuma bi a wo ye fetching more money than politics but because of politicians inti nsuban ya mo ne yentinti hwa asema abade o mo de ye honorable ebusuafo me ka senche ne yenti nsema Appiah Stadium ede atodwa no de to dwan Ghana fo bi nso ama ne reply yenti nsema ekonso yankrama ko hwehwia krama ehu sika pampan krama etisika cent ye nyankrama etisika pampan enie me be hu na MPP appointees ne dem no Ghana fo mo se sa mo bokọ chew pa kopa se nyame mfa ebo ne chese kaseti adwo Mahama mese se woni dwo Mahama wa beneda papa no ka Ghana nyane sudi papa president fo a yaka sama nya atro so yempa nyame chew me papa ne dwo Mahama ya ma mi sharia ite abusua ne NDC koro ya me nyina ho yakọ eno mamu ne nyina a former minister asem chejire ncha beto no si ye be kan kure pa ho yenko US animanim ye ne yenkofa odihunfo yemfa nkraman a yehwehwe baabi asika hye Ghana fo kidi ense begueti omano sika besia bebrebe na akufu ado age a wiase Ghana mampani bi anyesa besia ne bi da sika no maami we ne hodwo nya asamato ntam bedwa ne firi no yente ne ho asembo ne wo Ghana da afeni atibi na so obi an hodwo mpo e de $1 million sika etumi si Conference Hospital 300,000 euro cedis e kan ono an hodwo mpo as sika we guru fi sabri omo gusu ebi betutu fobri sika na kugu si ye nyankrama ko hwehwia krama ehu sika pampan krama etisika cent ye nyankrama etisika pampan enie me be hu na MPP appointees ne dem no Ghana fo mo se sa mo bokọ chew pa kopa se nyame mfa ebo ne chese kaseti adwo Mahama mese se woni dwo Mahama wa beneda papa no ka Ghana nyane sudi papa president fo a yaka sama nya atro so yempa nyame chew mese me nyase be papa no na me ko me ni Ghana mpanifo bebra nante me ma Appiah Stadium me ni osabere ma je kufu anante me ne na kufu ado ti akonwe so anante pen na me ne John Dramani Mahama anante ka John Mahama subidie enwansampo bre ni bidie achi edi na mono na nado na dodo de ono John Mahama former president on side Ghana check eso me say say the premier say me na choose John Mahama me say ne satisfy nwere fufu MPP minister me say obre no ase abranda pamponi na ze wo mo bubom no mini minister bi ni aid ne bo afokeke me say ne why you say tam me say mo mian pen kram ehwiehwia ba bi atisika pampan
na kania me behu na MPP na Akufo Addo appointee mu no maame an ho dwompo ne ati we kakra no potimi si Comfort Hospital mummy anko chopa mpa jo Mahama cho se ya kan asem anye ya gure ni mase nam radio presenters binom a omo ye fake enna masofo binom so nipa bonifo bi ogudo Mahama owura jo Mahama me se yam anko chopa ne me de sabi me de bokoro de ka se 100,000 say bi skabi esantrofo ne asofo binom ni nipa nkan kura ne esantrofo binom fa kwa bi so gu owura jo Mahama ni mase mo de ne kofa sabi Tracy Buachia ya wa ma bonten kase mempra ne papa no egure ni masede ye campaign ya nya se wa bruni abawa o enwi sisi ne boha se nanado de metra play me kan ye soso eni mam kafa jo mama nyina Nyankopon eye nyame wo ye no kwafo aban wo Akufo Addo ne na ban nyina ni mase enso mam kato jo mama so no umpa nyame chawo na jo mama wo ye nhiraba Yesu kuro bi wo de chija don Edi John sabi mete public toilet to sokura toilet dem hunzi atwro ye de ntwra John bi ja kokko sarutu din John ewiase nyina age nko bi wo na chija John offer na Appiah stadium mom yen kopa echaw se ya kasam boni afa John Mahama ne na ba bese na Akufo Addo age no aba bia nyi sa bese ne dam se ye nyankrama ko hwehwe mu ni ministers na point dem a eni ma ke bi hunu ko bia be fa ba pa no de asa na Akufo Addo na ban offer ma Appiah stadium me daga na ni bia se me se ma me na no dwumpo ni o ebusuafo ochiame a onim asem ka no se na na wasuma ensem we e na Appiah stadium e de atuja na esan se ne Ghana fo ya be hu politicians o musuman yie nti NDC fo ya jiwodi NPP fo ya jiwodi ti Ghana fo e chese se NPP fo ayesin ya NDC fo mo ye more than this nti mo kam wanu ntuma Appiah stadium yesterday na wujina wenyoba npanyi dada John Dramani Mahama kai dai na ka okofa na yenti ensema Ghana fo bi e de etudwa Way eye kakari ena ochre say JM and NDC stole more money than NPP, so stop your useless talk. Ena we so eye nana Gyimifuo ena ochre say massa stop all the jandam. It won't work for John Mahama. He has no vision in kukobun kitenkete man. Intino enyadia ebeye juma. They are all the same. Both NPP and NDC are corrupt. We nana kweku ena ochese massa stop fooling people, right? Ena we so Obed ena ochese you are not serious. Ena we so nana Amuafo ena ochese oh fa o Gyimifuo. Where did you get your cars and mansion? What work do you do in some way and as a reply way and a Ghana fo bi aka e de akere Appiah stadium e wa abroad in some way betu dwa na ebusuafo nienti a Ghana fo e kan as usual we are fed up with NPP and NDC because we know say both political parties omu ne wi aga ne sika nti no so honorable Sicilian da pa ne dia but then e one NDC for omo afa ne say World Cup omo ne yen asumi some way na Ghana fo bi e de ama Appiah stadium as reply